Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mutaramin, para alim, para sesepuh, tokoh masyarakat, Bapak Haji Bambang Purnomo, Bapak Haji Faiz, Bapak Haji Jumairi, para tokoh, para ibu nyai, terlebih dan terkhususkan kepada Al-Mukarramah Ibu Nyai Hajah Nini Mutmainah ingkang minulya, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah dalu menika kita saged kempal sareng-sareng menikmati nggih menika mengeti lahiripun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi khairul basar, Kanjeng Nabi khairul makhluk, saapi-apike menungso, saapike makhluke Gusti Allah, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga sing do rawuh dengan rasa gembira hormat atas lahiripun Kanjeng Nabi, estu kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Allahumma bila ingin melihat awes diguyu kok lasidong sing naboyi ora ana kok. Mangke mawon bunyai mawon. Supaya napa awak dhewe entuk syafaate Kanjeng Nabi, remen kalian Kanjeng Nabi, remen nindakaken dawuh-dawuhe Kanjeng Nabi, lan remen dateng para alim, remen dateng tiang soleh, insyaallah bejo mulya donya akhirat. Allahumma